Muraho neza nshuti bakunzi ba Now Trending TV, mbibasuhuza ni Ladislas umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, udahwema kubashimira urukundo mukomeje kumugaragariza mu gihe gito amaze afunguye iyi channel ya YouTube. Arabashimira uburyo mukomeje kumwereka urukundo mukanda subscribe. Kuri uyu munsi wa none tugiye kwibukiranya cyangwa se kurebera hamwe amagambo yagiye avugwa n'umusaza Gahima Deogratias mu cyo yise ingorane z'abagabo. We ni ikintu yise amategeko 43 y'abagabo, ariko atari amategeko y'uko bitwara mu rugo cyangwa atari amategeko y'uko bagira inshingano zo mu rugo, ahubwo ari icyitwa ingorane z'abagabo. Uyu musaza atuye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Kabaya, akagari ka Kabaya, umudugudu wa Karembure. Mumfashe tugume hamwe turebere hamwe amagambo y'uyu musaza, ndetse tunareba icyo buri ngorane yagiye avuga icyo isobanuye, dore ko akubwira ngo we abifitiye n'ubusobanuro. Wowe utarakanze subscribe, nubona ari byiza wadutera inkunga ukaduha subscribe cyangwa se sabone. Murakoze. Kandi icyo wamenya ni uko izi ngorane azimaranye imyaka 3 azanditse, avuga ko azirebera kuri bagenzi biwe ndetse nawe ubwe. Akubwira ko nta hantu afite azandika usibye ko azi gusoma ndetse no kwandika, byose akaba byandika mu mutwe. Murumva ko ari umusaza w'umuhanga cyane. Tudatinze ku mwanya wa mbere hari ingorane yo kugira umugore umwe ntimwumvikane. Iyo ni ingorane ya mbere. Ingorane ya kabiri, kubyarwa wowe ntubyare. Ingorane ya gatatu ni ugutunga ukagira ibintu ariko ukabura utwerera cyangwa se uwugabira ngo akwirahire. Iyo ni ingorane ya gatatu. Ingorane ya kane ni ukurwanya amategeko ya leta yasohotse kandi utari buyakureho. Ingorane ya gatanu ni ukubyara umwana umwe ariko umwana akaba imbwa. Iya gatandatu ni ukubyara 4 5 ariko ukaburamo umunywanyi wawe watuma ku nshuti. Ingorane ya karindwi ni ukuruhana na siko mureba akabura icyo akumarira, yapfa akabura icyo agusigira. Iya munani ni uguhuza ibyago n'inshuti yawe. Iya 9 ni ugupfakarira mu zabukuru udafite agategeko kwihereza amazi. Iya 10 ni ugusigwa mu buriri n'umugore akubwira ngo agiye mu byumba gusenga, naho yifitiye misiyo za Kigali na Gisenyi. Iya 11 ni ukubaho utariho. Iya 12 ni ukubura umusore ukajya gucyura abakecuru n'abagore abakobwa batabuze. Iya 13 ni uguturana n'undi muryango ntimushyingirane. Iya 14 ni ukugira ibintu ukabura ababirya. Iya 15 ni ukwima uwaguhaye. Iya 16 ni ukumena ibanga ry'inshuti yawe mwavuganye mwiherereye rikumvwa n'undi. Iya 17 ni ugukirira mu butoya ugasazira mu bukene. Irya 18 ni ugushaka abagore 1 2 3 4 5 hakabura usimbura nyoko ngo akubungabunge. Irya 19 ni ugusaba uwo wemye. Irya 20 ni ukubura icyo abandi bafite kandi nawe ufite amaboko n'amaguru. Irya 21 ni ukwigisha umwana agatsinda akabona akazi, akabura icyo yimarira nawe akabura icyo akumarira. Irya 22 ni ukurya ukabura uwo usigira. Irya 23 ni ukugira indirya ukabura amaboko yo kuyikorera. Irya 24 ni ukwitwa umugabo ntube we. Irya 25 ni ukwanga gukora kiriya bwacya bagasanga nicyo uri gukora. Irya 26 ni ukugira byinshi ntunyurwe nabyo. Irya 27 ni uguca kuri 3 ukanga kumwakira iyo wagiye akagusangayo. Irya 28 ni ukubyuka ugenda ukabura icyo ucyura. Irya 29 ni
kukwigisha ishuri ukiri iwanyu ukanga, ariko wakwandika ku murenge ugatera igikumwe. Icya 30 ni uguca ku mupfakazi ntumusuhuze kandi utazi icyamupfakaje. Irya 31 ni ukurya ubisaba kandi warabiruhiye. Irya 32 ni ukwirukanka ku utari bufate. Irya 33 ni ugukira ukabura uwo ukiza. Irya 34 ni ugupfa ukabura icyo usiga. Irya 35 ni ugutongana n'umugore muri iwawe akahukana akajya iwabo, mwajya kuburana akagutsinda ugacumbika iwabo. Irya 36 ni ugushyingira umwana wawe w'umuhungu akabyara, amara kubyara akitaba Imana, amara kwitaba Imana ugacyura umukazana. None kaba umuhungu yabyaye bakwitaga sogokuru, nawe ukaba ugiye kubyara, abo ugiye kubyara bazitiranwa ngo iki? Irya 37 ni ugusuhuza umuntu akumva kandi akurora akanga kukwikiriza. Irya 38 ni ugucumbika uri iwawe, wakomanga bakakubwira ngo subirayo ntungerera aha. Irya 39 ni ukuba uri umukungu ukububa cyangwa ugaturamanga ati wasohoje. Iya 40 ni ugusahuranwa ibiryo iwawe bagatukana bakumva, warangiza ukabura uko umubwira ngo uhura. Iya 41 ni ukushya umugore wa mugenzi wawe agata umugabo agata n'abana ngo ugiye kumutungira ahandi kandi n'uwawe yakunaniye. Iya 42 ni ukugira umwana waramubyaye ntimwumvikane kandi waramubyaye. Iya 43 ni ugupfakarira uwo ureba, waba uri umugabo cyangwa uri umugore ukikubita mushwanye ngo uragiye, ukajya gucyura uwundi nawe yakwirukana ukabura iyo utaha. Iyo 44 ni ukurya inshuro ukarya n'inshuti, byose bikarangira udahaze. Rero izi ni ingorane 44 zahimbwe na Gahima Deogratias wo mu karere k'ubu ngubu ka Ngororero, umurenge wa Kabaya, akagari ka Rugoba. Ndetse uyu musaza yavuze ko agihimba n'izindi ngorane umugabo ahura nazo mu minsi mike, nazo ziraba zageze hanze akazaduhamagara ndetse akazitubwira. Gusa ntabwo ari izi ngorane umusaza Deogratias Gahima afite gusa, ahubwo afite n'ikindi kintu yita uduterme, aho avuga ngo ubwinyo bw'umugore bumeze nk'ubwenge bw'umugome. Ese wakwibaza ngo ubwinyo bw'umugore ni ubuhe? Icyo kintu cy'ubwinyo bw'umugore yagereranyije n'ubwinyo bw'umugore. Urakibaza icyo kintu? Umugore abyara uwawe ariko ntaba uwawe. Bituba bijya guturaga umugore mukena gukinze ijambo, kandi iyo utewe ajya gushakira ku muturanyi mwaziranaga. Icyo ngicyo ngo ni icyitwa umugore. Iyo uvuye guhaha witwa byanka, waba uziyaho ukitwa byambwa. Guys, izo nizo ngorane ndetse n'uduterme tw'umusaza Gahima Deogratias. Ariko muri izo ngorane z'abagabo ngo urebye nk'ingorane ya 10 yayihuriraho ngo n'abagore, kuko hari n'abagore ngo bibaho. Noneho kuri ibyo by'uduterme umusaza Deogratias Gahima avuga ko avuga ngo iyo uvuye guhaha witwa byanka, waba uziyaho ukitwa byambwa. We yakabonye wari umushuti wiwe wigeze akira, ndetse iyo yazanaga ikintu, kuko bitewe n'uko yari umukire yari byanka, ariko ngo intambara igeze gutera ahungutse, umugore amubonye agituruka mu muharuro aravuga ati shwi, ati hote, ati mvira ahangaha, icyo nagukeshagaho cyarashize. Aho niwe mugore. Kandi izi ngorane Deogratias yagiye azihimba ari nk'impanuro aba ashaka guhereza abana, gushyira mu rubyiruko kugira ngo batajya babibona.
bibabayeho bakabyinubira. Uko niko kuba umugabo nyine. Ntibakikange kuko byose bibabaho. Abajijwe ko yaba ari umusizi, yavuze ko atigeze abaho umusizi no mu buto bwiwe. Ibi byose abikora kugira ahanure urubyiruko. Guys, ariko baravuga ngo nta kabura imvano. Muri izi ngorane 44 twabonye heruguru, inyinshi ni izabaye kuri nyir'ubwite Deo Gratias Gahima. Kuko we ngo urugero nk'iya mbere, ingorane ya mbere, kugira umugore umwe ntimwumvikane, we ahita aguhereza urugero rw'uko bahunga we yari umutunzi afite inka 88, ariko atahutse kuko atumvikanaga n'umugore wiwe. Kwiyakira biranga kuri uwo mugore, baganira ku cyo bakora, kirabura kirananirana, birangira umugore amutaye. Kuko umugore we yahise amubwira ati ibyo nagukeshaga ni biriya, fata inkono witekere ndetse ufate n'ikirago wiyorose. Icyo nicyo cyamuteye guhita abona ko iyo ngorane ari cyo agomba gushira mu ngorane za mbere z'umugabo ahura nawe. Icyo gihe bahise batandukana, ahita ashakana n'undi umugore wa kabiri. Guys, rero tuzajya tubana kuri iyi channel mu magambo y'ubwenge yagiye avugwa n'abantu batandukanye, mu biganiro runaka, mu dustori, mu guhuza abantu. Ibi byose ni ibintu bizakorerwa kuri iyi channel yawe. Wowe utarakora subscribe, wakora subscribe rwose ntacyo bitwaye, ugakanda share, comment bibaye byiza, ndetse bikaba byiza uyihaye wenda nk'inshuti zawe nk'ebyiri. Biba ari byiza kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri gihe. Murakoze, Imana ibarinde, naho ubutaha.